khơi nhé ngày nó thông điện mưa tăng tu sát hay không mưa tăng công tờ ok phần đăng mai đấy nâng này chẳng ở ngày nắng ở Dương Châu ngày nắng ở Dương Châu là Marian tiếp tục cho mình nâng Inter Milan cà bị Sapada muốn Dương riêng tiếp tục mùi VLAN configuration hay lấy Dương Châu từ đó là Inter VLAN routing như là Cisco router rồi có Cisco switch để chẳng nè hay nó bây giờ bây giờ slide hay cứ nhung Châu từក្នុង lab ដើម្បីbây giờ kia dương mong chẳng dương Châu mà can slide dương một tiết mất nằm này trứng tệ tôn cho mùi nâng ở vậy tới để hai thà VLAN routing chẳng VLAN routing nó cứ allow device tặng ở đại miền different VLAN khó khní ai thế này tao nói kia bàn những VLAN đọc thì có VLAN một pay ấy ở để dương config tệ tôn mùi Inter VLAN nó cứ vì ai ping ta căn khi tụi mình làm màu bàn hãy tệ tôn cho mùi nâng dương config là Inter VLAN cứ dương ọt ai pra cho mùi nâng thu switch ban này việc ai route traffic chỉ mùi pi VLAN xây kia ta bán đấy nè chẳng quay để ai oi via route ta căn ở VLAN xây kia bán cứ miền tài router rồi có switch layer 3 đây nè lại này việc ha router and switch layer 3 switch is required trong bên này tha cái tiêm tia ở dương pra router hay nâng cho mùi nâng switch layer 3 ok chẳng ở dương Châu mà network topology mà nhưng đang ngày chẳng anh ấy cứ chia network topology chẳng kháng ní cứ tẹt tôn mùi VLAN đọc hay kháng ní cứ VLAN phải chẳng nó bây giờ dương config tẹt tôn mùi Inter VLAN router hay cả lại đại viên long cắt ní cứ dương trời pra ranking làm bay ao via bọc tẹt tôn mùi IP đại dương config Inter routing nó tới tam ở vậy đại dương ban cầm nọt hai dương assign switch port tới can switch đại dương ban công tơ đại dương ban đặt cầm nọt VLAN nơi khang mà khang đi chẳng nè chẳng nhưng cho một can là slide một thiết chẳng khi nhớ bà có gì che config tại tôi mùi create VLAN là switch hai ấy tăng pi Marian môn chẳng nó bây đại dương trong config VLAN cứ dương handle viên máu hay bắt đầu máu dương cho là config terminal hay bắt đầu máu dương làm bay create VLAN cứ dương là ngày đã mua thằng tới bắt đầu máu dương cho VLAN hay đã VLAN đọc hay cái này dương config VLAN đọc nắng cứ dương trong người biết mua kì xem hẹp dương sầm qua ra lứa VLAN mùi nè chẳng dương bạc nèm thấy ai thì hay VLAN mà thấy dương config viết tới chia HR dân từ có IT department nữa có HR department dân từ tam để dương config hay cho can slide mùi thiết hai tết tôn cho mùi nâng Marian muốn có dương bây giờ dương bạc VLAN hay cứ dương thở assign port tới can VLAN rồi có dương assign VLAN tới can port mùi đại dương ban vô PC nữa vô tại đó cho mùi nắng tới lớn interface mùi nắng rồi có port nữa chẳng mình tha port hay nắng interface cứ việc đôi kia nó được biểu cái hai tới tam ở nó không ở Cisco này chẳng nó bây giờ dương dot switch dot
PC មួយទៅលើ interface zone មួយអញ្ចឹងយើងអាសាញវាដំបូងគឺយើងត្រូវបើក mode វាសិនឲ្យវាខ្លាចទៅជា mode access ហើយបន្ទាប់មកបានយើង allow VLAN 10ទៅលើ interface FireNet zone មួយនេះហើយនៅលើ interface zone 2យើងallow VLAN 20ទៅលើ FireNet zone 2នេះដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកនៅលើ interface gigabit zone /1នេះគឺវាដោតជាប់ជាមួយនឹងrouter អញ្ចឹងកន្លែង interface ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាទៅជា trunking ដើម្បីឲ្យrouter បោះតទៅមួយ IP មកកាន់ឆ្លងកាត់តាម switch ហើយបានឆ្លងកាត់ទៅតាម interface ហ្នឹងទៅកាន់ PC ដើម្បីឲ្យ VLAN ផ្សេងដូចជាចឹងចូលទៅកាន់ slide មួយទៀតអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង step ទី4គឺយើង config router configuration អញ្ចឹង router configuration នៅពេលដែលយើងដោត port វានៅលើ interface gigabit 0/0/0 នេះយើងត្រូវតែបើក no shutdown ទៅលើ interface មួយហ្នឹងសិនបើយើងអត់ទាន់បាន enable interface មួយហ្នឹងទេនៅពេលដែលយើង config interface gigabit 0 VLAN 10នេះមានន័យថាវាអត់បោះ VLAN IP នេះឆ្លងកាត់ទៅតាមswitch ហ្នឹងមកកាន់ PC យើងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ no shutdown វាហ្នឹងហើយវាចេញឲ្យរួចហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង config យើងបើកអា VLAN ហ្នឹងបើក interface មួយហ្នឹងហើយencapsulation .VLAN 10នេះមានន័យថាយើងឲ្យវាបោះ VLAN 10នេះទៅមួយ IP នេះ rank /24 ណា gateway នេះឲ្យវាឆ្លងកាត់តាម switch មកឆ្លងកាត់តាម switch ហើយវាបានបោះIP ហ្នឹងឆ្លងកាត់ទៅតាមswitch ហ្នឹងហើយបានចូលទៅកាន់ computer ហើយ computer យើងអាសាញ IP static មកបន្ទាប់មកយើង test ping រកគ្នាមើលយើង testing មើលថាតើវា ping ស្គាល់គ្នាអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើង ping អត់ស្គាល់ទេយើងមក verify ទៅលើ gigabit 0/0 នេះថាតើយើង no shutdown វាហើយនៅយើងបើក port វាហើយនៅអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកដល់ពេលដែលយើង config step ទី4ហើយconfig ទៅលើ router ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវតែ assign IP static នេះ config PC IP នេះមានន័យថាយើងទៅដាក់ IP នៅលើ computer ឬក៏ laptop យើងដែលយើងចង់ឲ្យវាអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមក verify comment អញ្ចឹងនេះគឺជា comment verify សម្រាប់ឲ្យយើងត្រាប់ស៊ូទៅលើនៅពេលដែលយើងបង្កើត VLAN ហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់ហើយយើងបង្កើត interface trunking ត្រូវអត់ហើយយើងសូ IP interface bridge ហ្នឹងថាត្រូវអត់ហើយ comment so running ហ្នឹងថាតើ interface config switch port ហ្នឹងថាតើយើង assign VLAN ហ្នឹងត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ហើយនៅហើយបន្ទាប់ពីយើង verify អស់ហើយគឺយើងត្រូវតែ test ping PC មួយទៅកាន់ PC មួយ VLAN ខុសគ្នាថាតើយើងអាច ping ទៅរកគ្នាស្គាល់អត់ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ lab របស់យើងទៅនេះឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវឃើញ lab ខ្ញុំហ៎Hello ឥឡូវឃើញ lab ខ្ញុំហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងPC laptop 2និង PC 2នេះគឺខ្ញុំអាសាញ IP ឲ្យវាហើយខ្ញុំកំណត់ VLAN 10 rank 10.0 នេះ/24អញ្ចឹងហើយ VLAN 20គឺខ្ញុំដាក់ rank ប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងហើយនៅលើ PC និង laptop ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាសាញ IP ឲ្យវាហើយអញ្
chẳng như cho một verify mà nèมันđã hay hay kết với cái nhóm đã hay này ủa nó lơ slide thôi dương cứ dương bàn đã đi chỉ kết với hay nhưng bật nó đi kết với đi IP ok ok vì lên đọc tỏ chân dương mà verify từ step thôi dương đó step tí mũi dương bạc hạt VLAN hay VLAN doc sẽ IT VLAN một page sẽ HR hay tỏ món step TP cứ dương assign port rồi có assign VLAN tới port để dương bán còn nọ nè chân ở vậy để dương giờ mũi na có bán này sầm khăn dương nè còn nọ còn ấy nhỉ còn tài này dương thua tam step dương này chẳng dương đau nó dương min switch như min switch muối chẳng dương interface cái lại switch nè pha Ethernet zone muối dương đã VHG VLAN đọc hay pha Ethernet zone pi đi dương đã VLAN một thầy hay là pe pha Ethernet zone 3 ní cứ dương đã VHG VLAN đọc hay pha Ethernet zone 4 ní dương đã VHG VLAN một thầy chẳng là cái lại ní cứ dương chỉ nè cục nọt đi chẳng dương do mai mà đã lớn ní nó chẳng là switch dương với miền interface đây tận đấy nè chi cái bit zone slash muối nên zone slash pi nè chẳng vì miền chi cái bit miền pi hay port pha Ethernet cứ viên miền một hay buồn chẳng dương cục nọt mùi na của bán này chẳng tôi mùi chi cái bit này này chẳng nhom trong đau anh ấy sẽ mẹp nhom chẳng dương trong đã file sẽ có bán này đôi dương lẹ là thay dương đời xa ta router với miền tập port đi mình năng này mình bay port năng này chẳng dương việc so bay port dương đo port mina các bạn này song khăn dương nè select role anh đi năng này dương men trẻ đau dương men dương chỉ nè cổng nọt router dương p để dương tinh máu cứ dương xua tha router vì mà mình màn port chẳng ok chẳng dương cho mau config mà dương cho mau can switch thôi dương máu nằm bảy step thì mỗi người dương bạc card VLAN ok dương cho dương enable máu dương cho nó nóng private modeต่อมาdương cho config terminal cứ dương cho global configuration mode hai dương white VLAN mà VLAN đó ném IT nhưng đã đi phạt tổng mình nè tôi coi việc ao IT để xa đỏ clear trắng dương trong việc score này dương đã xây nhà ở việc khó máu này việc score này nhé đấy là ngày bây giờ spec việc ao IT ok vàต่อมาdương VLAN 20 VLAN 20 hay name dương HR máu đi phạt tổng mình ok này vấn năng hay và to màu dương cho tới là sáng nhỉ này là sáng VLAN là can port dương ban đầu đi chẳng dương giờ lấy dương cho nó không ở chẳng dương do interface máu file internet xong slash muối yeah chẳng file internet xong muối nó dương đã bị VLAN đọc chẳng dương switch port mode
access switch port access VLAN 10 ok hãy no shut down ok hayបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួយឡើងលើមកនេះវារត់មកនេះយើងដាក់5/02មកហើយ switch port mode access switch port access VLAN 20 no shut ហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួយទៀតមក5/03 switch port mode access switch port access VLAN drop no shut ហើយយើងយើងបើក port ដែរសំខាន់យើងមើល topology របស់យើងអញ្ចឹងយើង laptop នេះយើងដាក់ VLAN 10ដល់ពេល PC នេះយើងដាក់ VLAN 10អាហ្នឹងយើងជាអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើង switch មួយហើយយើងដោតមាន HR ផងមាន IT ផងអញ្ចឹងបើយើងអត់កំណត់ទៅលើ interface ហ្នឹងទេគឺវាមិនអាចស្គាល់គ្នាបានអញ្ចឹងយើងទៅបានហ្នឹងហើយប្រើ rank បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអានេះយើងធ្វើតាមនៅក្នុង topology របស់យើងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ config សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដាក់ rank ឧទាហរណ៍ថាពីលេខ1រហូតដល់លេខ12យើងដាក់ rank 10ទៅហើយដល់ពេលចាប់ពី VLAN ចាប់ពី port 13រហូតដល់24យើងដាក់ VLAN 20អញ្ចឹងអានឹងតាមដែលយើងអ្នកកំណត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើង focus នៅលើ lab topology របស់យើងនេះអូខេហ្នឹងហើយយើងធ្វើនៅតាម slide របស់យើងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូល interface លេខ4របស់យើងមកហើយបន្តមក switch port mode access switch port access VLAN 20 អូខេ no shut down ហើយយើងចង់ទៅ show running ដើម្បីយើងមើលថាតើយើង config ត្រូវអត់យើង end វាមកហើយយើង enter មួយទៀតមកវាឈរនៅ private mode ហើយអញ្ចឹងយើង show running មក show running config ហើយបន្តមកយើងមើលទៅលើ interface ទាំង4ហ្នឹងមកអញ្ចឹង interface VLAN 1យើង assign នៅក្នុង VLAN 10ហើយ interface 5/02 VLAN 20 OK interface លេខ3យើង assign VLAN 10ហើយ interface លេខ4យើង assign VLAN 20អូខេហ្នឹងហើយយើងសូមួយទៀត VLAN bridge អូខេនេះអញ្ចឹងតកតងមួយយើងសូ VLAN bridge អញ្ចឹង VLAN 10 IT នេះគឺនៅ interface 5/01 ហើយនឹង3ហើយដល់ពេល VLAN 20សម្រាប់ HR គឺនៅport លេខ2និង port លេខ4អូខេហ្នឹងហើយយើងចូលមកកាន់ step ទី3របស់យើងគឺយើង config តទៅមួយ trunking អូខេអញ្ចឹងយើងចូល config terminal មកហើយយើង interface gigabit 0/1ហើយយើង switch port mode trunk អូខេហើយយើង no shut down ហើយយើង end វាមកហើយយើង try configuration អូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ router របស់យើងដើម្បីយើង config តទៅមួយ inter VLAN routing ហើយយើង no វាមកហើយយើង enable មកបន្ទាប់ពីយើង enable ហើយយើង
config terminal ហើយយើងទៅ interface gigabit 0/0/0 enter មក no sub បើក interface អញ្ចឹងនៅ port ឡើយនេះមុនដំបូងយើង no shut down ទេអញ្ចឹងតតែ interface សងខាង enable ដូចគ្នាបាន port ហ្នឹងវា up ដូចគ្នាយកហើយបន្ទាប់មកយើងទៅយើង config encapsulation សម្រាប់ VLAN 10ហើយនិង VLAN 20ហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើត assign IP ហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់ដាក់ description ថាតើfile Ethernet gigabit 0/0 VLAN 10 នេះអញ្ចឹងគឺវាតំណាងជាច្រកចេញរបស់ VLAN 10ហើយនៅពេលដែល VLAN 20 នេះគឺយើងដាក់ច្រកចេញសម្រាប់ VLAN 20ដើម្បីយើងងាយស្រួលទៅដល់ពេលយើងសូរហើយនេះដល់ពេលអានេះដាច់យើងស្រួលទៅmanage វាអញ្ចឹងណាអូខេយើងចូលមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួយឡើងលើមកយើងរកទៅកាន់ interface gigabit ហ្នឹងយើងមិនបាច់វាយម្ដងទៀតទេនាំតាវាចំណាយពេលអញ្ចឹងយើងដាក់ដតមួយមកហើយ VLAN 10ហើយយើង enter មក interface ហ្នឹងវា up អាហ្នឹងមានន័យថាយើងបើក interface ហ្នឹងនេះហើយយើង enter វាមួយមកបន្ទាប់មកយើងកន្លែងហ្នឹងយើងសម្រាប់យើង assign IP ដើម្បីឲ្យ VLAN 10 router ហ្នឹងគឺអាចបោះមកកាន់ PC បានតោះណាលក្ខណៈថាយើងប្រើខ្សែមួយហ្នឹងដើម្បីយើងវាកាត់បន្ថយលក្ខណៈថាយើងអត់ចង់ឲ្យប្រើឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បង្កើត VLAN មួយទៀតសម្រាប់យើងទៀតអញ្ចឹងទៅហើយឧទាហរណ៍ថាអានេះតើបើសិនជាវាដាច់មួយអាហ្នឹងVLAN នៅ interface មួយទៀតគឺអាចវាដំណើរការធម្មតាប៉ុន្តែអានេះវាយើងធ្វើជា inter VLAN យើងប្រើតែខ្សែមួយទេសម្រាប់ឲ្យ router បោះ VLAN 2ហ្នឹងឆ្លងកាត់មកកាន់ switch នេះមកកាន់ PC ទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើង encapsulation .1q ហើយ VLAN 10ហើយយើង assign IP 192.168.10.1 G gateway សម្រាប់ VLAN 10 subnet mask 255.255.255.0 អូខេបន្ទាប់មកយើង gateway for VLAN 10 អូខេហើយ no សាកដល់មួយមកហើយបន្ទាប់មកយើងទៅ config VLAN 10 config VLAN 20សំទោសអូខេនៅពេលដែលយើងបើក VLAN 20ហ្នឹងគឺវា interface វា up ហើយយើង enter មក encapsulation .1q VLAN 20ហើយយើង assign IP address 255.255.0 អូខេ gateway for VLAN 20 no sub ហើយយើង end វាមកយើង show running អូខេ
chẳng interface nó dân bảo hai ấy hai đấy cứ dương config hai ấy chẳng dương chỗ tôi verify ping kia tôi bình màu của thay dương từ ba là giải IP dương ba là giải IP là PC đằng buôn đằng hai rồi chẳng dương đó đấy switch cron là dương và card VLAN hay nắng assign switch port đây dương ở đại dương ở IP ấy bờ switch đại IP bán cứ dương config lên interface VLAN 1 ឬក៏យើង config នៅលើ interface VLAN 10 ឬក៏ VLAN 20អាហ្នឹងបើយើងអាចដាក់ IP បានហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងមាន router ហើយហ្នឹងហើយអានៅឥឡូវយើងមកមើល slide យើងមើល slide យើងទៅទៅយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះអា switch layer 2នេះឃើញកន្លែងនេះឃើញអត់យ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចឲ្យ VLAN ផ្សេងគ្នាបានអាច ping រកគ្នាបានមានតែrouter ហើយនឹងជាមួយនឹង switch layer 3ទេអញ្ចឹងណាអូអាហ្នឹងយើង config តាក់ទងជាមួយនឹង trunking តាយើង config trunking ហើយបន្ទាប់មកយើងcreate ឥឡូវជាន់ទី1ហើយនឹងជាន់ទី2អញ្ចឹងជាន់ទី1ជាន់ទី2យើង config VLAN ដូចគ្នាមកហើយយើង assign IP នៅលើ computer ហ្នឹងហើយ assign switch port នៅលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងមិន config តាក់ទងមួយ allow VLAN 10និង VLAN 20ចូលទៅក្នុង trunking ទាំងពីរហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើង ping រកគ្នាវាមិនស្គាល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងហ្នឹងហើយយើងលើនេះគឺយើង config ទៅលើ inter router អញ្ចឹង inter router switch layer 2គឺអត់អាច route traffic តំណែងគ្នាបានទេមានតែ router ហើយនឹង layer C switch ទេដែលអាច VLAN ផ្សេងគ្នា ping រកគ្នាស្គាល់អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ lab យើងវិញបន្ទាប់មកយើង config ឲ្យអស់ហើយគ្រប់ step យើងហើយយើងចូលមកកាន់ការ test ping របស់យើងអូខេឥឡូវយើងចូលមក ping មកអូខេអានេះដោយសារតែយើងtop test ping ណាអញ្ចឹងយើង test ping មកយើង ping ទៅ gateway សិនអូខេឥឡូវវាស្គាល់ណាអញ្ចឹងអានេះ VLAN 10អញ្ចឹងយើង ping ទៅ gateway ផន VLAN 20វិញនេះគឺវាស្គាល់ហ៎ហ្នឹងហើយយើង ping ទៅកាន់ឃើញវាស្គាល់នេះPC VLAN 10នេះខ្ញុំដាក់វា
នេះខ្ញុំដាក់វាចុច11ត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមក PC នឹងវិញយើងping មិញ ping មក gateway VLAN 20មិញស្គាល់ហើយអញ្ចឹងយើង ping ទៅកាន់ PC VLAN 20ឃើញស្គាល់ទេអូខេហើយអញ្ចឹងយើងមក PC លេខ10នេះវិញនេះឃើញស្គាល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាស្គាល់អស់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា lab របស់យើងវា Inter VLAN វាមានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងមើល slide ហើយយើងមកធ្វើ lab នេះបានយើងយល់អញ្ចឹងបើយើងអត់មាន slide សម្រាប់យើងមើលទេវាអត់យល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំយើងយក slide របស់ខ្ញុំទៅតែ slide របស់ខ្ញុំធ្លាប់បោះហើយតើនៅក្នុង group យើងយក slide ហ្នឹងហើយយើងយកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាខ្ញុំបោះឲ្យប៉ុន្តែ slide ខ្ញុំបោះឲ្យតាបើនៅទេខ្ញុំបោះឲ្យម្ដងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើង config មានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងមួយ Inter VLAN អញ្ចឹងយើងយកទី1យើងរៀនទៅលើ basic configuration ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងទៅលើយើង config ទៅលើ trunking ពី switch 1ទៅកាន់ switch 1ហើយទី2គឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹង VLAN configuration អញ្ចឹងពី step 1ទៅកាន់ step 1ហើយឥឡូវយើងចូលទៅលើ Inter VLAN configuration អញ្ចឹងស្អែកគឺយើងមាន slide ហើយបានយើងធ្វើ lab អីចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមើល slide ហើយយើងធ្វើ lab អាហ្នឹងវាឆាប់ដឹងលឿនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង practice ហ្នឹងហើយយើង practice មកហ្នឹងហើយយើងធ្វើ test តាមហ្នឹងទៅបើអត់យើងឆាតទៅក្នុងក្រុមទៅឲ្យគ្នាយើងគាត់ដឹងមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងប៉ុណ្្នឹងសិនទៅ